ketang university nga. Hindi ba ba? No, standard. Ali, ya kung may exception, ela tanggap paliwa. Ela tanggap paliwa nga lang PhD. First and last. Ano yung subject turo mo ba? Ako turo ka rin maging kung part na nitang research team on endangered languages. Kaya bing kapampangan ka rin kanila pagkakaroon. Ilan ka doon, Metro? Ali, 1 year ko pa rin. Celebration? Celebration. Unknown kaya katamo yung kapampangan is an endangered language. Sagli mo, magramdam kayo. Ikatamo we take our language for granted. Some of us don't even know na yung kapampangan language yun. Para ka rin kaya lang kaya katamo, usan tayo mong dialect. Uling yan tiro na rin mestra tamo. Pero they are seriously mistaken. Yung kapampangan language yun. In fact, metong yung kanyang panigaralan do king international linguistics yung kapampangan. Sad to say, yung kaya katamong leading linguist na mag-aaral kapampangan, Japanese yan. Kita nung Hiroaki. Alang Filipinong mag-aaral king kapampangan language. At lalo nang alang kapampangan ang mag-aaral kapampangan language. That has to be remedied. Sana kareng anak Kenny in the future atin mag-aaral linguistics at tutukan na yung kapampangan. Yan yung kapampangan is an endangered language. Sorry ako may prepare PowerPoint na. Pero explain ko na mo bakit. Dakal na rin yung manuala na endangered yung language tamo. Kasi atin tapan 2 million speakers according kaya 2000 census. That was more than 10 years ago. Pero in question direct social linguistics is this. Nanong gagawan daret ang 2 million speakers sa reta king language do? Are they passing it down to their children? Takal kaya katamo, in denial lo, pero if mulagat mo rin matamo, mulagat yo rin balugbog yo, akit yo, napistaman kapangpangan yung ima, kapangpangan yung tatang, rin anak nga ni para gulan doon Tagalog. Hindi totoo yan! Sinungalingan! Yan ko yung first present kitang data nga ito, yung 2009. Yung 2009 Conference on International Linguistics, King France. So yung 2009, in-house ko attention din ng linguist, panigaraling situation ng kapampangan. So since 2009, dakal na rin linguist sa papasyal Kenny, at lalo yung defining sitwasyon na ng kapampangan. Ating sasabihan daw, yung symptoms ng kapampangan, it's already showing signs of endangerment. Mumunang dili because the parental generation do not pass it down to their offspring. So ngayon at Juno College level, detang first batch sa Peragulandan Tagalog. Christian, metong yung example. Yeah. Pero yung Christian, masanting kayo, ay tidyan ay tidyan yung situation. No? At yaku, sayang ngayon yung bisa mabiyasang kapampangan. Sana dakal pa ka rin anak tamo. Yung makanta. Itang kusa na paintunan det, luguran at pagibaluan yung kanilang amanong siswan. At sana kaya katamong pengari kaya pakisabihan tayo naman kapampangan din anak tamo. So, nung sasabihan yung alayang future ng kapampangan, munta ko Japan para king kapampangan. That's right.